به نام خدای بخشنده و مهربان. تماشاوان هیجا ام به برنامه که نو پیش پریوانه بیشین گادنه دیسا دهجه ام هر تم تکرار دکم ام دبرادا برنامه که چاندی هنری دیروکی ادبی بیکتینین حاضر دکم پیشکشی جناب باید کن. مقصد همه اوه که هم وقتی که خوش در باز کن وان شبه زدستان این دو دریج وقتی که خوش در باز کن هم جی تشتین خوش پند و شیرت و نصیحت خوش امج ما مستعار بگرن پیشکشی و بکن. چاو کود چاندا کرده دا تشتی که واهیه ایواره کی کلیجی که برونشتانا محققی یکی یان سیدا یکی یان دنگ بیجه کی یان چروک بیجه کی تشتک دگوت و ملت جی خورا شیرت هلددان جی تشت دگرتن. انسان هم بر شیرتان پندان نصیحتان سه جرانه. جره یک تشتکی دیویزه اوی ودگویزه تشتکی دنی فکره کی معنی کی جیدت خرج بارا دویجن اهل حکمت. جره یک جیه تشتکی دیویزن وینی چاوکو بیسته وصد نقل جی کی دنید که نقل کسی کی دنید که وان جی روایت ناقلن تشتا نقل دکن. جره یک جیه ولا چاوک تگوتن بی کلمه لوی گوید که ود گویدن دا درد که ود تشتکی اوکناکه میوانه ما ایشه دیسا بریز من درست یلدر ما مستهجا دگلمه مروکی زانای شارزای جمال باته که کور بنجیتی هیلا حیدران دا مزون بیه جه عشیرا حیدر درسمه لباله بخون نشتجی قرق وشانه یعنی دپه چاندا درسمه چاندا که متیشه یعنی دورا خود تاثیر کریه جمع کانین درسمه هر تم زمازم جیاتیه اما ایشه گذاری نبکن ما مستبکن براج مرانه کی بحثا وی آلی بکه هم بخیراتن سرشواتن. ما مستعد حدیثه که رسول اکرم هیا حدیثه داد دبیجه دبی او علمی که خوده دایم دان جمرا خوده شاندیه مینا آوا کش اسمان آتی اینا بارانیه ج اسمان آتیه هنه خاک هیا آخ یعنی هیا وی آوی دگره دگویزینه گیا و دارو فیکی و زوی و با و باخچه رز یعنی وی تشتکی دلی جه درد خه او که هنه آو هیا خاک هیا وی آوی دو خدا زبط که دهیله انسان حیوان تین و دخون جه استفاده دکن او جوسانه هنه خاک جه هیا آخ جه هیا گورن سلن او آواج اسماناتی تنی توزا سر هل داده به دیساز شنا خدا دمینه یعنی انسان بر علمه بر تشتی کد بیزه بکسی پرچه یک گوه تشتی کد بیزه تو اوی هل دادی جه معنی کی دردخی حکمت کی دردخی تشتی کی خوش دردخی هنه انسان هنه دویزه لبنه نکاره اوینی شروع بکه بخواد تشتی کدنی یعنی با آه کدن بگویزه چا بیسته و سو در واسی جمعی که دینه که نقل دکه عن دویشن یا روایت دکه این اک جان الوی گوی دکه و گوی دن باید در دکه و طبی جناب تا جه اردنیگاریه که قریتیک حقیقتا درسم جی که قریتیک یعنی دیروکا ترکیه نوژن داجی قریتیکه دیروکا عثمانیان داجی دیروکا کردا داجی درسم جی که بالکشه درسمه خوش درسمه یعنی دیدا جروک هنه دیدا اوینداری هنه دیدا هر چی بیجی هنه دیدا جره ملت هنه ملت صف دیدا هنه شاکرو سترانه که خدا بسته که دوی درسمه خوش درسمه سه زری سره را مرونشتنه یکی ترکه یکی عجمه یکی جی کرمانجه یعنی دکه سه عجم جی هبیه ترکه هبیه کرمانجه هبیه برای فله هبونه خرستیان هبونه کرد جیده هودی زازا هنه کرمانج هنه مسلمان علوی هنه سنی هنه گلک جی کی بالکشه
ترکیه تا چه هیئت ایرو چه والای سر بیجین گام بکی که همجی بهجین ملت را بجین کار کردم که جه استفاده بکن انشالله سرچاوا tabii hakikaten yani dersim yani Welat-ı Şerqi em bêjin taybetî jî Dersim hakikaten jiyek balkêş e mesela bav kalê xwe me dît heta dapîrê me nan mesela behsa hindik tişta dikirin te digot ka vana mesela ji zanîngehê mezûn bûne tehsîlek mezin kûr heye yani ew çi kûranî û çi marîfet û çi zanayî û hakîqeten ez heyranê wê demê me ew her derê birîndar bû elbette wê derê jî birîndar bû lê dîsa jî ew menbeana ana jî yani fêkî didin ha em xwezî yani ez yani malbatek hatim çand edebiyatek me nas kir çi malbat û çi derdor û hinek behsa wî bikim bele gel ez xwe cenabê te ji xwe mezûnê edebiyatê ye edebiyata Tirkî bi sala mamostetî kiriye müdürtî kiriye falan edebiyata nûjen hemdem jî dizane û kesekî ku edebiyata nûjen xandibe edebiyata klasîkî ya gellerî jî baş fêm dike ve malbata te jî malbata axayan e me got ji eşîra Heyderanê Dêrsimê ne ka bêje ew çawa mecz kirine wê malbatê eşîr navê eşîrê hane em bên bav halî tere wî halî dê tere haliyê din şax Xwedê Teala zengîn kiriye ha seyda ez bêjim wele yani min Rebê xwe ra ta belkî dema lîseyê da me dua dikir me digot ya Rebbî yani ne tenê deng û rengê Kurdistanê yê temamê dunê ev bi çi awayî nas dikim bi çi awayî hez dikim jê lezzetê digirim di wan deriya miravekî bidî naskirin hemd Xwedê ra yani zewaca min bû vesîleyek ciyek edixwînim ew bû vesîleyek malek ez tê de mezin bûm malbat ew jî yani gencîneyek mezin bû xezîneyek mezin bû cardin mesela deng û rengê Kurdistanê ew bêjim Xwedê ew jî kir nesîb ez heta cilemêrgê çûm wê derê mesela misafir bûme heval dost hene malbatî çûme li Wanê lîsansa bilind nesîb bû wê derê qedand doktora jî me negavitî lisans te Elazîzê yan Elazîz bilind Wanê bû wan mira bû yani xezîneya çand û edebiyatê şerqa dûr ez wê derê çûm mesela nav eşîran mesela dengbêj alem zana ku derê hebû ya şexsê xwe çûm ziyaretiya wan hindik tişt min ji wan hêsedar bibim boy wî değişik vesîle hindik çêbûn em bi wî torê çûn Xwedê Teala çi deng û rengê derdorê me heye yani mesele dirêj e kir nesîb ez nas bûm me ew lezzeta girt yek jî mala me mesela çi tor mal bû hani bavê min rehmelê bî mirî ve tevheviyan bî mesela alim zana mêrxas çi hebûn dihatin mala me heta serê swê şevê zivistanê dirêj behsa çîrok û mêrxazî û yani dîroka İslamiyê mesela cengê Hezretê Elî hema min temamî guhdarî kiriye heta ji bavê xwe re xwendiye xwendin nedizaniya mesela êkî xwendevan nebû em bên te ji wan kesê ku dibûne mêvanê we zartiyê da em bêjin hinek te got dihatin behsa mêrxasiya xwe dikirin mesela ew qaçax û ew kana navê wana qet tê bîra te kesê meşhûr hebûn anê tiştêk mezinan gotiye mesela yado pir hatiye mala me heta hespa me girtiye çûye apê min digot ya yado jî hevalê Şêx Sed Efendî wan e tabii ew ser leşkerî kiriye wê ra
درکو ندی تابی نه او آنه دور بو هسه بگان مثلا بحثاوید بو مثلا حالی سید رضاوان هاتنه قیس خواستنه مالا ما مثلا چه بونه ورداوی دا هانه کورانیاوی پر نکتنه خلیل قرابورگی دویجن اوجی درسمی هانوی مسئله دا تبل شیخ سعید افندی اوجی چونه یعنی ام به شیخ شریف هاتیه 15 روزا دیسا در دوره ما مالا غزور مدا بویا نیوان تفت 7000 ملیسی خواه 15 روزا او مثلا خدمت دوام بیایو گنده دا yani em bêjin dihatin mesela em zarok bûn me bin cilê de em diketin xewê wan qise dikirin hekiyat digotin yani mêraniya Hezretê Elî xisûsen cengê wî de hatin xwandinê منطقه jî ji xwe misayît e jêra mintiqe mesela min bixa mekteba ewil qedand sinifa yekem İja birey min mezin go ya menderes daha xwendinê dizanî bira îja ew tera bixwînî bavê min ra got. Ha ew tabî xêr ji wî pêda bû me bîst cara bergî dîroka İslamî tekrar kir xisûsen mesela yekî bêjim Kerbela Hezretê Hüseyn me dixwand dihat Hezretê Hüseyn radiyallahu anhu demak şehîd bibî birîndar birîn zêde girtiye yani hema şehîd bûnê da 20 cara jî bavê min gotiye bese bira Hüseyn nemirî wî wê da neçûye tehemûl nedikir yani bi eşqa alî beyt jî tabî em zêde yani nastar bûn ew lezeta me girt ew hêsirê çavan me dî yani ew jî nesîbek pir zêde ye çi kanî îrfan Hezretê Resulullah e ew elbette ew nûra wî ser alî beyt ra jî derbasê me bûye heta me hatiye ana şêx û mela evliyayê menan temamî mesela seyîdiya xwe çi îspat dikin dibêjî filan binî bêvan filan 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 Zeynel Abidîn vesaîre tere digîje Pêxember aleyhisselam ser alî beyt ra yani servan navara ha işte ew navana yani du malbata we da dîroka İslamê bi taybetî jî dîroka Ehl-i Beytî dihate xwandin zêde bû tesîreke bêguman heye malbata we da qareman û delîrê gel jî dihatin mîna yado falan dihatine behsa mêranî û şervanî û yani şev û roj çi biye çi nebiye dikirin evana tabî te şexsen jî hinek dîtine hinek nedîtine dengbêj jî dihatine malata yan te qet dengbêj mesela ez yekî te pirskim dengbêjê hêla we meşhûr Ahmedê Bêrtî Ahmedê Bêrtî yani min diye ev tabî naybîra min hatina wî mala me feqet pir kes mesela dihatin heta serê swê belkî jî zaroktî de min nas nedikirin yani yê dîroknas yek behsa edebiyatê da zêde zanayî ne ew kesana me pir zêde dîne Ahmedê Bêrtî em bi mesela dengê wî jî girbûn çi digotin mesela ferzende geliyê Zîlan em jî ji walî me tu geliyê Zîlan haliyê we ye ew dengana zaroktî de guhê me da çûne mesela Rabiyo tu neyînî serê gurê diçiyane teyak anî serê me tu neyînî serê gurê diçiyane merî bikuje zaroka heta berê didiyane Rabiyo teyak anî serê me tu neyînî serê gurê diçiyane Ahmedê Bêrtî boyê geliyê Zîla dibêjî işte ava gotinana hem bi dengî hem bi zindî tabî kî me gudarî kiriye pir hêsirê çavan em bûne şahîd van mezinan mesela ketine çihalê bi çi mesela tewîlê ew fêm kirine yani tewîla wî kirine ve ez dikarim bêjim medreseyek
yani Fakhri filozof, filozofê gel, yani ev nav welata zêde hew ana mesela Dêrsim tu here herhangî mesela feqîrek nav zeviyê de dixewitî wî bibîne yek du kelîmat tevê mijûl bibe yani tu dibê muheqqeq va pir tehsîlkê zêde kiriye marîfet, hürmet mesela destmêj digirin terin hani xalê me ye, çiyê me ye, akraba yani nimêj dike nake feqet ew kalê heştê not salî digirî îbrik destê te dike destmêjê re alîkarî dike edvêm yaw yani eybe salê te mezin e tu gerek xizmet nekî em te re xizmet na dê xizmet bo heqe xizmeta min re manî nebe evî boyê te nakim boyê heq dikim yani ew edeba marîfeta kûr heqîqeten welat ta heye feqet mezina virdatir eva nesla dayî elbettekî birîndar biye. Anha ew kevne şûpiyan ew hedeta li Dêrsimê yan jî li Tepê dewam dike civîn dîsa malbata da civînê wisa mezin çê dibin yan erî rabû çabû. Ya tabii Seyda wala depe kara koçan. Kara koçan jî aslında navê Kurdî ez wî jî rast bikim kar hani bi Tirkî vadî. Koçan yani göçlerin geçtiği vadi. Kara koçan. Koçber wê derê çûne. Dizî û talan û tişt wî karê de pir zêde biye. Belê ev jî tiştekî ecêb yani. Ha boî wî jî gotine kara koçan. Koçber wê de çûne heta wanê ew mecbûr gerê wê karê de derbas bana. Kar bi zimanê zaravê ve de mena wadî ye nas şû wî karî wê dizewij. Di çêrî. Ha yani kar mana wî çi ye? Em bêjin nav di çiya da rêyek derbas wî tengasiyê da vê re kar dibêjin. Tepê wisa ne? Cîkî wisa de ne? Aynî wisa riya wî wê derê da berjêr wî diçe deşta depê. Ew kara ciyek xof biye, tirs biye. Bazirgan wê derê de pir zêde mesela newêriyane biçin herin tedbîra mezin girtine. Qaçaq, eşqiya, dizî gazî wê derê biye, pir kes hatiye kuştinê. Yani ciyê diziyê millet feqîr biye, tere bazirgan wê derê tere çûye em bêjin talanek lê xistiye, hatiye bi wî zivistanê îdaraxa ser wê tiştê kiriye. Yani ava boî wî jî kara koçan gotine yani ji bajarê Depê kêleka bajarê Depê biniya wî de ye. Ha Depê de jî heqîqeten mesela wextek Cumhuriyet ve nû saz dibî wê wextê mesela ji Depê mebûs hene. Kongre Erzurumê çûne ketinê müdaxîl bûne ji Depê pir kes hene. Bizzat wê derê yani. Ana edebiyata wê derê jî çand yani edebiyat ana zimanê Kurdî. Wan dîtiye, Culemirî dîtiye, El Azîz dîtiye, dünya dîtiye. Ferqa kara koçanê ji wan dere heye yan tenê mesela tu dikarî bêjî di vî meselê de kara koçan pêş de ye, dep pêş de ye. Yan hinekî lawaz biye, zayıf biye. Wala Seyda evîna dikarim rehet bibin va riya nine hani kibîr jî nine Depe heqîqeten ana Ewropayê de jî mebûsê hene yani xwendevan wê derê hene pir sazbend şaîr ozan hene ava zimanê Kurdî de mesela YouTubeê ez navê wan anê îcab nake bêjim anê esrî ne ewna sekûler hene tiştê wer daha zêde em bêjin esabî jî behsa wan tişta jî pir zêde kirine şaxê wer hene em ê hunermendê ser wî alî pir zêde yani grup hene ekîp em bêjin koma Sîpan yani aliyê hunerî da pêş de çûye. Ewan koman navê wan nebêjim daha baştir e tabii ki tiştê esrî gotine va anê nesla dawî wisa ne
hani edebiyat divanı ya tiştekî Kurdî seküler dibêjin ne sen ew hinekî seküler baş e depê yani kara koçan bi dîndariya xwe navdarayan bi ewka xwe Valla Mela Nusretîn divê ya her du jî rastin yani yê dewra ewil hani pêş em bêjin sala 1908 nodî em bêjin şindatir em bêjin wî wextê daha mesela fikrên seküler hene pir zêde meseleyê siyasî jî bûne hani ew îcab nakin bikevine ew teşkîlatên seküler heta yani em bêjin yani beqayê Ewropayê şerqa navîn da komêk çêbûne ji depê pir kes pêşevan hene aliman da jî mesela îlim da jî ciyê îlim gundê îlimdar alimê mezin pir zêde hene ew jî mesela Mela Mihemed ê Gozrekê digotin yani Mela Behrî digotin kurê wî bû Bakan yê merhûm Erbakan da dewra wî da ew alimkê pir zêde feqîyê wî jî hebûn ana Mela Ubêd Xwedê silametiyê bidiye ew jî yani kale tabîkî medresa wî bixa zindî dewam dike depê da ew jî yani pir zêde mele hene İstanbulê da jî ana yek çû rehmetê sala par Mela Husnî belê Xwedê rehmehlê em baş nas dikir yani nesîb bû me hat vira jî dî seyda Xwedê rehmehlê ke Mela Husnî em şair jî bû dîwana wî jî heye Şeyx Hadî mesela dîwana wî heye pir balkêşe et dixwazim tu binêrî mesela ser tertela filan gotiye eva yani mesela Şeyx Saîd pirsgîrekê çêbûne servan pir tişt gotiye Şeyx Hadî her çava hafiz bû mesela îroro bila teşbîh em bêjin sî qereqol ciyekî asayîşê kontrol dike ew Şeyx Hadî bi tena xwe serê xwe asayîş temîn kiriye mesela gel hevra em bêjin Elewî, Sunnî, Zaza, Kurmanc qet meselek tune Şeyx Hadî yekî re gotiye hedê xwe bizane wî hedê xwe zaniye sekiniye wê derê yani ew jî mesela hafiz her çava çav jî nedidîn dûra zarokê wî ketin siyasetê tabîkî kara koçan depe ez dikanim bêjim yani du sûretê xwe hene yek haliyê îrfanê da Kuraniya wî heye heqîqeten yani here normal gundiyara mesela binêre çand edebiyat yê Ewropayê dizanin mesela ê Kurdistanê dizanin ê dîwanê yani Tirkî Farsî tu mesela diheyîrî mesela tu dibê hala vîna ku derê va dera elimiye va kîja zanî geh xwendiye hala jî ew çanda kûr e yani pir televîzyon jî ser wî tiştê bername çêdikin TRT Kurdî jî gelek eleqedar dike ez wî jî zanim yani qere qoçan tabii ki çitor mesela her derî birîndar biye ji fikrên esrî tesîr girtiye hanê tehrîfat çêbiye elbette wê derê jî çêbiye ama zanayî kûr e heqîqeten çi ye yani çanda Dêrsim ê Bîngol ê Diyarbekirê heta Erzurum dikanim bêjim li wera da li hev gîjtin hev de yani ew manzara ku tu resim dikî depê da dîndarî heye lê dîndariyeke berçav
دیتن yani بار her çi fikir diyor beraber sağlam meriye kur zanayı tera کورایی آوی هیا نه دیت باری یان İslami gayri İslami. هر فکر کورایی خو هیا لورا ورا yani ام بیشن دریانه اینا ترکی دیویژن قافشاخ دریانا علویتی و سنتیه Evine işte de bebekşine bejim mesela depêda millet dicivî hev her reng û deng wê derê em bên çay dixwin qehwanda mesela tu her wê derê binêre tu divê va ana şerek mezin çêdibî siyasî hani münaqeşe zêde çêdibin behsa wê derê siyasî ye yani zanayî yani dîrokî tu divê herhalde şer nika çêdibî vana hevdin perîşan dikin te mêze kir dawiya yani wî sohbetê hevdin yani hürmet, selam, kelam, keyfuken, şai bela dön herkes tera malaxa, eştirne, siketin tırne, tolerans zêde heye. Dîsa roadin tên wê derê aynî ser wî masê dicivin hev sohbet devam. devam dike ایجا تشتکی دنیجی Wajî her derê tırne yani. her deri tune rast e تشتکی دنیجی کل dev dora depê dersimi heye cihê dinê tune mesela Kurdê me Ciwanê, Agiriyê, Mûşê, em bêjin Qersê, Erdehanê, İdirê têne Stenbolê van de re piraniyana wana kêm navan de derken piraniyana wana înşaata dan karê milla dikin, evka dikin hinekî di halê nexweş de dikin van salanekî weziyeta wan baş biye xurane îş miş dikin ama destpêka wana hinekî nexweş e yani belengazî zêde ye ez min tu carî nediye yekî depê yekî dev dora bîngolê înşaatekî de bixebite yan jî yan li vira ticaretê dikin ehlê ticaretê ne ehlê senehetin yan jî li Ewropayê ne yani zaten ji maleka wana her tim li Ewropayê ye û eşî jî nemane heme navê wan tenê mane yani wisa şerê navxweyî falan sebebî çi ye yani çima wisa ye Ha valla ji sebebê wî gelo bona ku diryanê dane yani elewîtî alîkî sunnîtî alîkî kurmanjtî alîkî zazatî alîkî filletî alîkî misilmantî alîkî ev wana hemû li cîkî de hatine cem hev lema gelo ha nika seyda gerê vîna yani itiraf bikin me got depe yani çi fikr û ramanê dünyayê hene heqîqeten Tirkiyeyê belkî jî em dikarin bêjin pêş her kesî yek nasbiye depeye zêde zêde nasbiye mesela dawiya qetlê hane Kurdistanê de zêde kûr e hane birînkê me kûr e eva dawiya qetlê mesela em bûne şahîd belkî yani bîsî sal zêtir e law dinê naskiriye bavê xwe re divê ya bo divê ew dawiya tu dikî dawiya min tune dijminê min kes tune herkes dostê min e we cehalet kiriye ve nezanîn kiriye yani eva yani çi dibêjin esra yani heşdan Avrupa hani ronayî çêbiye heşarbûn çêbiye Türkiye ra çi dibêjin belkî esra bîstî jî hala daha aleme İslamê şiyar nebiye fakat yani depe bo ku zûtev Avrupayê nas bû xewatkar çûn wê derê siyasî mesele zêde çêbûn asayîş emniyet nema millet ha reviya ha bi dilî ha bêdilî çûn dervayê welat îja ha dinê naskirin wala ez ciyekê yani çûm ciyekê navê wî nebêjim pir zêde memûr hene wê derê da îja kalkê me jî hat misafirê me bû ez jî wê derê midûr bûm yani hat bû misafir wê derê nêrî hala hala ya got xwece dewletê em nekirin memûr eslê dawê ji me re rindî kiriye xwedê ji dewletê razî bî em tirsiyan reviyan çûn got binê welatan me dinê nas kir him me perer nas kir dinê nas kir ana edbêm ya Rabî şikir ez nebûme memûr me got
yani em memurun te me hakaret kir ya go wer mezane ve mesela evnine yani îro hani belki herhalde Hasan el-Benna dibêjî memurtiya devletê pir hani bi mêrxasî mezanin mecburiyeta rizq olarak hani mêze bikin. Hani Kê gotu bejî rast gotiye. Hasan el-Benna gotina wî eva jî hani Karakoçan tev îşkarê resmî pir dereng nas bû. Dunêra vebû cardin tesîra Dêrsim lê bû, Bîngolê lê bû, Diyarbekirê, yê Xarpitê, Elazîzanê. Nav wê derê de DP heqîqeten ez dikarim bêjim vayan tomet nine yani gerê pir zêde yani merî yanlış fehm neke ez boyê însaf û heqîqetê dibêjim. Hani DP tabii ki xeserê xwe yek dunyayek taybetî ye yani zimanê wî ziman Kurdî ye elbette ama zimanê mecazî hane wê derê ferqlî tiştik çêbiye toleransik heye zengîniyek heye maddî manevî ama Tu dibêjî mamoste yani kara koçanê dep rûyê Kurdistanê modern e. Moderne aynı serçava vallahi riye moderne yani Avrupa her çeheye maalesef hani modernizm, sekülerizm tamamı velatan girtiye bin tesira ka ana Arabistan dahi kevi çehale hani Karakoçancı embejin depe çi Avrupa'yı der kevi ve dereye ev yani pir turistê Avrupa'yı jî tên wê derê daha mesela akrabatî jî çêbiye tev hani tev gawiran bêjim çi bêjim yani mecazî gawir hani herkes insan e elbette nezera me da yani pir sazbend wê derê şaîr hene ozan hene tu dizanî Siyasetmedarê xurt hene siyasetmedar yani çi bêjim yani hem zanîngehan da dikarim bêjim wî derdorê de en zêde xwendevan depê de hene. Pir kesê xwe xwendevan hene dereceyê mezin jî girtine dervayê welat nav welat da yek jî baxnazî tune mesela heqîqeten wî ne dikarim bêjim. Sala em hatine Stenbolê sala 1988 be evêje 40 sal ewiltir em hatin cînarê min xelqê wê herêmê bû yani xwayê xanmana ji ku xelqê depê dihate hesbê adakiliye ma nêzîkî hev adakilî gêxî depê yek tişte yek jî malan da diman xelqê depê û adakilî û vana dihatine wê de hem her tim behsa kirin geç direvandin yani mesela cînarê digo min jî xanima xwe revandiye yekî digo ez pêra rediyo me yani li cem e li aliyê me revandina keçikan ekî kirête heta bavê keçikê ku bireve ji yekî ra hene jî ra dimire jî rûyê qîza xwe nabîne divê te em rûreş kirine qîstiyê davêjî qîstiyê davêjî li cem wê derê hinekî zêde modern nîne gelo yani ew aynî jî were yani da zewac wê derê bi gotina xortan e ew zemankê revandin adet bû birayê min jî revand mesela tu te ne revandan sonin yani ew sebeb çû sebeb mezinan tevîl dikir hani işte gora mala me ye nine esliye nine qalin zêtir hani înad ew hani layıqê mala me nine naxwazim ez wê derê de bimirim narim ha qalin jî tabî tesîra wî jî tê de hebû elbette ew zemankê ebêjim derdorê sala nodî tiştek pir zêde û edetek zêde dibû ama ana mesela xort kararê didinê mezin terin wî kararê digihîşînin hev yani ez çi kararê xortan e tera ez çima vî dibêjim
جیناری ما بون ام چون دهاتن یعنی ام جوانی بون اوجی و دری بون ناسیو ما خوش بیان ما هر آلیش هم حزد کرد ما حزد کردم هم ناس بکن چانده مینا مالکی بون خوشکه که وی هبو خوشکه وی خاما وقتی زواجی دا دهاتم مالا ما دشو جمع خانمی فلان هود کرد روزه که بیست خانم میگوتم دا و خوشکه فلان کسی رویه yani koku reviye daji ez guri kültüra serhadi fikrim mu eyvah hay hep kujin yeşap gün zofçu falan medine kadar denk jwan dernek et yani çaruşunda çun davet kirin yani revandın normal zav normal hakikaten tago yani ve dere valla yani nizanım daha va elbette ki farklı tahlil belki tişice derkevin ama vahaya Karakoçan çandek yani rahatı yani pır teşgale nake aklı selim mesela ambejin merik tere karakole yani devra yani 30 sali peşte tere ve deri karakole da çoğu perişan duy serçavle şki temal çiye yani gotiye ambejin hayvanı mı akasa kermal tırne hasp tırne hani vergi kamçul ne de İja lavevi duy muhtar lav tera karakole te mezarken tera nif saate da ve geri hatmal serçav sağlam bavde çibu para zede da vergi kamçil tabi bavde yav lav de adı çum serçave me perişan dikirin duro penjro haftek من ندگو ده خدای بلاتر نده یا تا چرچو گو دوغری اده یا بو سونشته تا داوی دیسا راستی ندگو دیسا راستی دگو تا قامچیل جیده دا زیده او کتانا جی زیده کارد ما ترا از قی بخم دوی مجی چو راست yani tu doji nefşe meynu akıl girdi ya di ders da jidişta ava daha zu çebu da peda yani tabii ki em vinat binin mesela gerek tabii ki döneda çidbi em zunas bikin dibe yani revşa dönera jiyana beni Adem ra yek hani dve ya Türkiye dve kalem kılıçtan keskindir. Acaba şur kalem şur düştüre kalem şur düştüre fakat az vinara yani itirazı dikim hendik cihada şur pırcara mesela güzergah me tayin kiriye riyamet şey kiriye yani bitirse me karar day bitirse has kiriye bitirse nefret kiriye İloro alema İslamiyet'e de maalesef var. Cemaati kurmanca da go emrudniştin pır saouliye bu otup serseravati debara ve çane. Yani debara ve debara Karakoçan'ı depe dersimi serçiye. Yani o geçim division ya Türkiye. Yani idara döne. Ben idara döne biçedi ben. İdara döne de Beijing'a döne de açamadı ben. Yani Beijing'e mezarken idara döne hakikaten ya yakem Avrupa'ya. Ben. Ha Avrupa. Mesela güye güneş Avrupa'yı kıyıcan adını da. Yani Avrupa buze o segava peştaya. Ana mesela 5 brane, 3 bra belki 4 bra Avrupa'ya estene vrame. Yani malame per mal hala tamamı vedere. Aja braytel Avrupa'yı güne khubtan aynen va fakir ta akıl bana tcidadi vedere. Yani betaliya be Suudiya metşbu mkhwandım bu belki yani topu müdür jidi saat onda ona bitiştik. Azga la müdür ya de yani ya bu çı suje mahut amdan khwandane amraman. Bəli. Yani ben çı güne kru barit ev yek avukata de barit az nada ma khwandın. Yani belki bir avukat çavi bəli. Yekji Avrupa hani de edebiyata Türk'te ya de o belde. Ahmet Haşim hani vesaire o belde çiye o belde hakikat kadderek nene. Tünne yani gıyaliye fakat
بوك ام بيجن ثروتي فنون ادبيات ملي هان الدوره عبد الحميد او جرشي انفاز دكن ام انفاز ناكن ده دبيجي يعني ظلم وزور هي استبداد هي فردا ويدا ام با حياتا بندرنا كيفن نايك شاندن يعني او خونا قضا تحيل دا ولا تكشي كرنا اولا دا قدر جيت برای قوچان انرژی او خیال هیا یعنی یا دنیا چیه ایجا او جی دوی هم هرن اوروپا چربکی گنج زفتناکی خورد ترن وی داره یعنی حتی بکانی تره وی داره ها انا تگو خواد مثلا ده پیدا مجی خواد کار انشاءاتان وردا وی دا یعنی یه بدستا بزوره دوم دکن او خواد کارانا مجی پر زیده شاهد نبو بوک اوروپا بلا بیه وی داره او چاندا اوروپای گنج برای خاددن وی داره فقط اوینا جی بیجم سیده خورا یعنی مثلا یکی او کسی که گنجه که ورا خورده ورا قرن میج ناکن پر کس چونه اوروپای توحید موحید بونه اسلامیت حقیقی ناس کرنه مدنیت ناس کرنه اوجه چه تیسه یعنی از شادی آمجی های ازی کارم مصابیجم گنده مادا معروف هنه جمع زعم ناشنه اروپایی يعني زعف كسنش أوروبا ما دوسي حب هنا مثلا زلامي دو گندا نمیش فلان ادکر مروکی چند سال شده زوری زار خوشانده امام خطیبا بخور سریش سجده رانا با یعنی چاو گاورا کتم به مسلمانیا خو حسیان شابو یعنی ولا او دوی آنه لقمان علیه السلام بیجم دویجی یا لقمان را گفتن تو ادب از کیا مختی تویجن تکیه کر ما دیوانه فارسی دا خواند بو ویدا بیرام دا مای گفت از بی ادبان یعنی بلکی جی افتشتایه یعنی برماجیویش بیزن جلو لقمان را گوتنه تا ادبا جکی این بویی اوش گوتیه ج بی ادبان بی ادبان تروی داره از مثلا چوم اوروپا جی پر زیده چوم مدیتیه یعنی بوی گره زیارتان yani her çent tu müdür mabiji disat Avrupa ditiye. Mecbur davet dön, tış dön, yani me teklif dikin. Zeyde çüme vedere. Çüme mesela ev jiyana Avrupa gence menanda jî divan xortanda de ya işte mamo de meze ha vak hayvanan mana vera de يعني مزه وانا نك حياته وانا تشيه وانا شان نابن قش محزونن يعني جا أوروبايا رد فيش ها أوروبايا را يعني حوك دوي هش ثري وان نمايا مينا دزگه مثلا ساعت 9:05 geçe işte tara saat 5 varı te mal 8 mal derdikevi yani makina رحتنا عشقتنا أقرباتيتنا از مثلا دویم جویه پر مثلا برارزی من بیر کالک اروپایی جیرانوی بو او تا دور دهات 100 متر دور او اروپا در کون پنجره هات دوی کا جانوان روحیوان هات شاد بن چپکا لیدخنن دری دا دسکنن دری خدا او برارزی من قاطع سره امچون او زاریوی حمیزاوی دگری او گورا دگری پیشادوی تشتکه فلان حتی گوتیه مال ملکی خواهره از تاپی تمامی بدم تا جه رازی بیه باریوی آلیکاری دکه نالین گیرین ته تره مالاوی دری لیرخنی آلیکاری کریه بریه خستخانه و سایره اوا تشتانا تمامی یعنی او پیره وی اوروپای تشته ها اوروپای در ندیتیه ابوی ویجی حیران آوید وی یعنی تو دویجی دپ دینداریه که یه کور هیا دپه لبل اروپای او کورای در تکیه نسل پاشی سیدا ای بره سکولر بو آنا ای دیندار زیده کوره زیده یا لا اروپایی وراجی دپه دا جی و داره جی اروپایی جی آنا هر ناف جمعاتان دا ایک پیشیوانتی دیکن پر ریوانج دپه نه yani
دیلی اسلامی. نه استانبول داشتی ملای پرانیک دپه قرق بوشن گلک ملان. دپه یعنی چیه؟ ام آداقلی گیری دپه اوانا قسمک پالیجی یعنی برای گریدایی پالی بیانه نافچه دپه گند بیه گند نده یعنی بلده بیه. دپه دا علوی زعفن یا سنی زعفن نفسن؟ سنی زعفن فقط سنی و علوی واق نینگو گوشت کتیه ناف هف. یعنی ادکانم بیجم حقیقتا یعنی فاناتیزم تنه herkes dava kadar sağlama قویه hakikaten تشتاقی امام مست من و هرمه امام خطیب لیسسی خان یعنی نزدیکی و موشی خان در دورا بینگولی چه حوال مهبون خلقی قضا که بینگولی بون علوی بون هاتو بون امام خطیبی yani eji alaviti خود دام دکند بودن هم علوی نم بودن باب کاری من نمیشی دکند بودن نمیش هر دا پیره من işte سر نمیجی جان دانه سر نمیجی مثلا yani علوی بود سعید yani علوی بود tabii ki بله yani ساکنه yani vina bejin ma infaz dikin hende kesama hani dve mecazen az bejim همون رنگ اسلام اتدا جایزه والله yani mezedikim az mesela همدك تشبين بياو دوي خوجا ولا نميج دكا اما عسلي ديرسما دوي يعني فات تشتيها دري جهالت تيدا هنا او درانا دوي herkes ne بيجي yani كو اوات شو اوات ديرسميه نميج دكا ava adkanım vina bejim sayda mesela gele dape hakikaten her nav çrengu denge asabiyet yani baveri inanç چه بیجم هر کدره از وینا شاهد جیبومه یه اهل انصاف به نظر حقیقت بنیرن اوجی قبول کن یعنی یه دپه مثلا هر ارتامک فرقلی یه yani قد علاقه خوا دنگ و رنگ متنبی هر وی در ای دپه زیده yani adapte دوی برای هر کسی یکیتی چه دکه یعنی براتی تاوی چه دکه یعنی جیکو حقیقتا و بالکش اما و جیکو مینانی نوا مرکزا علویاتا مرکزا سنیاتا مرکزا کرمانجاتا مرکزا زازاتا آلیک درسم به ناو دنگی خو آلیک العزیز به ناو دنگی خو آلیک دیاربکر به نبیجوان هم مو آلیان تشتگی میره ولده مروجی دو تشتگی من اوجید بعد والله مثلا متعهد هست جیرانه ما پالیه مثلا گر یکی گوز مال گره مال مرا لازمه بکرم گو همچون گو خوجه و کسی که آنیه آناش قرار کوچانه مگو هره گو تمام بیجا ناترسم دا هره پره من ناخوه بله اوجید درستی آنجی ناو داره به اما ایده باش اما مستبرا هم مثلا خون ورادا بگرن هم هات نصر درستی ها قرار کوشانیا yani dindarın, ambejin modernın, Avrupa ditine, dınabera Aleviya ve Sünniya ve Kurmanca ve zahir rengi van heye, ama beri her tişti, beşiya her tişti, dürüstün, hak hoşun, evajı şerefeke, malata ve gerek spas dikim, sohbet eke gerek hoş bu, med tişteki taybet bekani, tamaşavan heja İrud Beijing ameda med dep hejan. مگوش که دپی دا چه هست باره دپی دا چه هست ما مستکی هیجال دگل مبو من در اسیل درم گلک قاش صحبت مکر ام جدنگ بیجان ج قاچاقان ج یادو ج خلیل بگی ج شیخ سعید افندی سید رضا واره وانا ام گریان آت نسر داویا برنامه خواه حتی برنامه کردنی بمینند خیر و خوشی دا شواه بخیر